Assalamualaikum Mat. Waalaikumsalam Nul. Mat, umpat batakun pang. Batakun na Pak Nul. Menyambat niat nitu sunnah kalau. Nah, macam apa nitu pengertiannya Mat? Menyambat niat nitu sunnah nulai. Misalnya amun ikan tulah baniatnya pakai usolli fardol maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, maka dalam hati macam nitu jua nulai. Amunnya aku baniat pakai sahjaku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala, berarti aku menyambat nang macam ni tujuan lah Mat. Nulai. Tujuan menyambat niat nitu supaya manulungi hati pas baniat ditakbir. Amun muntung menyambat usolli di hati baniat sahjaku, kada apa lah Mat. Kada apa hajat nulai. Tapi jarku tadi, apa nang disambat di muntung nang macam nitu jua nang disambat di hati. Macam nitu kahmat. Alhamdulillah bertambah ilmu, mudahan berberkat. Amin.